Jedan ovako zapušten voćnjak može da zarazi na desetine voćnjaka oko sebe. Parcele poput ovih, koje su zapuštene, predstavljaju ozbiljan problem za svakog voćara koji gaji voće u okolini ovakvih parcela. Naime, nemoguće je zaustaviti bolest da sa ovakvih stabala, sa ovakve zapuštene parcele pređe u vaš voćnjak. Bolest ne poznaje ogradu, ne zna gdje je međa od placa i ona jednostavno se širi. Da li je to vetar, da li su to insekti, nije važno. Ovdje imate jedan voćnjak koji je do pre 10-ak godina bio savršen, prelep voćnjak. Tu ste imali raznorazne vrste krušaka, jabuka, šljiva, višanja, trešanja. Jedan kompletan voćnjak je bio. Pored ovog voćnjaka imamo jedan mlad voćnjak koji ima potpuno drugu filozofiju gajenja. Naime, ovdje je samo posađena višnja i ova višnja nikada nije bila tretirana, samo se sve na vrijeme pokosi trava. Evo vidite. Ovo je klasičan primjer obolelog dela voćke, odnosno dela grane koji je zaražen monilijom. Ova monilija se širi lako preko insekata, preko vetra i ona je rak rana za svaki voćnjak kajsije i višnje i trešnje. Vi ne možete da spriječite ni na koji način da monilija sa ove parcele pređe na vašu parcelu. Ono što možete da uradite jeste da primijenite sve agrotehničke mere na vašoj parceli, da imate jaku rezidbu, da vodite računa tokom vegetacije, tokom godine, svaka sumnjiva grančica koja krene i daje bilo kakav naznak da će da se osuši, da je promijenila list, da list izgleda onako da je malo sparušen, da je požuteo, obavezno kantu sa sobom ili kesu, zavisno koji ima takvih grana, odsecite, spakujte u kantu i spalite. Ubacite u šporet, u kotao, nije važno gdje, i to spalite jer monilija preživi na svakoj grančici koja je zaražena, a ostane u voćnjaku i ona sa te grančice ponovo prelazi i vraća se na stablo. Makaz je pribor s kojim ste to odsekli, odrezali, obavezno dezinfikujte, jer ako sa takvim makazama odete u zdrav voćnjak ponovo da orežete, vi ćete preko makaza preneti moniliju, ponovo zaraziti. Ovdje ne postoji bolest u voćarstvu koja nije prisutna. Tu imate i šarku, šljive, i moniliju. Sve što možete da zamislite, tu je. Čak vidite, ovo je stari vinograd koji je također zapušten, koji je prorastao tu. Jednostavno, za svakog voćara je bolje da ovdje raste bagrem ili neka šuma, nego da bude voćnjak koji se nalazi u ovakvom stanju i u ovakvoj fazi. Bagrem ima višestruku korist za nas. Medonosanje. Pčele će da rade oprašivanje, imat ćemo bagremu med. Bagrem stvara vetrozaštitni pojas. Tokom letnjih dana veće su šanse da padne kiša tamo gdje je šuma nego gdje nema šume. Također, rosa se drži duže, tako da je mnogostruka korist, višestruka korist da je ovdje bagremova šuma nego da je voćnjak koji se nalazi u ovoj fazi i u ovoj kondiciji. Uradite sve što možete, sve što je do vas u vašem voćnjaku, a za ostalo vidjet ćemo. Voćnjak nije samo parcela, voćnjak je sistem, a taj sistem može da funkcioniše samo ako svi učestvujemo. Ako želite da podijelimo naše iskustva sa vama, zapratite naš kanal, to nam mnogo znači.